ар дайым улдардан урмат, кыздардан кызмат көп жүрөрүңүз. Бул жерде аз да болсо сизге уул кыздардын өз саптары бар. Алтынга алмашкыз, акылыңыз, баа жеткиз башкача кадырыңыз. Атаке ааламда теңдеши жок, өзгөчө нур берет кадырыңыз. Жол чырак жолубуз багытыбыз, ырыскы береке бакытыбыз. Атаке ар качан бар болуңуз, кемибей ден соолукта байлыгыңыз. Жаркырап бул өмүр терезеңиз, кубаныч тартуулат чебереңиз. Атаке кылымдан ашкан жолдо небере баласын жетенеңизде балдарыңыз билет. Getirбей ката үмүтүңдү актаймын ата. Ай күнүм деди атакем мени, аскадай бийик дүйнөмсүз атаке. Аскадай бийик дүйнөмсүз атаке. Аламым деди атаке мени, кызым деп дайым сүйгөнсүз атаке. Kaşlarını karadım canım eminem, saçların uzun ey aman eminem. Kaşlarını karadım canım eminem, saçların uzun ey aman eminem. Emine Emine canım eminem, süyganım sensin aman eminem. Emine Emine canım emine, süyganım sensin an emine. Hey! Bugün varamın sana canım eminem, dostu balısın o aman eminem. Bugün varamın sana canım eminem, dostu balısın o aman emine. Emine Emine canım eminem, sügönüm sensin aman eminem. Emine Emine aman emine, sügönüm sensin can emine. Hava! Kara kaşlarından aylanayım, uzun çaşlarından baylanayım. Kara kaşlarından aylanayım, uzun çaşlarından baylanayım. Emine Emine canım eminem, sügönüm sensin aman eminem. Emine Emine canım eminem, sügönüm sensin can emine. Hova!
Saçlarını karadı canım Eminem, saçların uzun ey aman Eminem. Başlarını karadı canım Eminem, saçların uzun ey aman Emine. Emine, Emine, canım Eminem, sügönüm sensin aman Eminem. Emine. Oyna güzel olmasan, bile tatlı bakmasan, kim ara söyle kim ara? Bende bu aşk olmasa, kalbim boyla yollasa, kim ara söyle kim ara? Kim ara söyle kim ara? Senden başka kim ara? Seni bugün görmesem içim yanar. Kim ara söyle kim ara? Senden başka kim ara? Seni bugün görmesem içim yanar. Oyna güzel olmasan, oyna yavrum başlasan, kim arar seni kim arar? Kalbim ben olmasan, kalbim böyle yanmasan, kim arar seni kim arar? Kim arar söyle kim arar? Senden başka kim arar? Seni bugün görmesem içim yanar. Kim arar söyle kim arar? Senden başka kim arar? Seni bugün görmesem.
Hurmatlı tuğandar bir tuğandarım. Mana bugün Namaskar akamdan 70 yıllık yubileyde bardı bu şöyle köngül açıp katışıp oturabız. Oşağa men akama şu nemeden faydalanıp akama büt işleriga çoğ iyilikler halayman. Yubileylik işleri de yana oşanda öyle den soğuluk Hacıbaz Kayra daima akam şehirde bizge aksakal bolup ata katarı jengem ene katarı bizge baş bolup yürüyorsunlar. Aka sizge dağan şu bugünkü tuğan günümüz menen tuktayman. Rahmat. Daima şuntuk aka şu bizden bir tuğandardı baş bolup yürüyorsunuzlar. Minge kirin aka, minge. Урматтуу менин сүйүктүү эң алтын болгон акам бүгүн мына 70 жашты белгилеп атат экен. Мына бир туугандары, келиндери, кыздары, балдары баарыбыздын башыбызды чогултуп мына бүгүн чоң бир юбилей өткөрүп атат. Мен ушу акама жеңем экөөгө чын ден соолук каалаймын. Өмүрлөрү узун болсун, рызкылары палбан болсун. Дайыма биздин бактыбызга аман болуп, ушундай юбилейлерди дагы көбүн өткөрүп, биргеликте тууган уруктар менен дайым бирге болойлук. Ака, сизге дагы эмне элек? Эртеден бери баарыбыз жакшы каалоо тилектерди айттык. Ошолордун баардыгы кабыл болсун. Жеңем экөөңүздөр дайыма кошо карыңыздар. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Akam. Bugün sizin yüzdeğiniz eken şu şehirde kelgen barda tuğanlarda biriktirip oturarız. Gelecekte daima baktılı bolun, densallıkta bolun. Rahmat. Jengem mene koşa karыңыздар. Bala çakanın ozunu көрүңүздөр. Yübülemen daima tinç bolуңуздар. Allah'a koyun, oyun maksatlarınızlar dilek başsın. Allah'ın özü daima kolda bürsün. Yübüleyinizler daima şuntuk olup, dasar konunuzlar daima dasar konu olsun. Şuntuk bizim aldığınızda daima aman bolunuzlar. Rahmat. Şu bizim tuğanlarda biriktirip daima жақсы күндерде жүріңіздер. Тойларды қылыңыздар. Туғандар келсін. Ошол мынардан билеңіздер дайыма ушинтип шаңды болсын. Ынтымакта бололу. Рахмат. Ошол тилектер. Kolu tilekler aytılgan bolsa bardığını Allah Taala sizge nasip kılsın, kabul kılsın. Rahmat. Jengem menen koşa karыңızдар. Bugünkü tuğulgan günüңüz kut bolsun. Densoğluğunuz çın bolsun, ömrüңüz uzun bolsun. Allah. Үйүңүзгө келсек de жакшылыктарга келелик. Dastorxonуңуздар жакшылыкка жайылсын. Токчулук, молчулук болsun. Rahmat. Uzun ömür sürüңүздөр, бактылуу ömür sürüңүздөр. Бизге аксакал болуп, tutуp sizler menен сыймыктанып жүрө берелик. Бардык туган уруктарга ден соолук, бала чакабыз менен тынч бололук. Zamanımız tinç bolsun, eli yurtumuzda tokçuluk, molçuluk bolsun. Tapkanımız barakasını versin. Allah Taala her kimizge şunday tuğan künderde ötkürgenge, yubiley kılganlarga nasip etsin ha. Rahmat. Kızakın sen kızabar? Maksı bugünkü mına жақсы юбилейдің қатысушылары, туғандарым, акалар, жеңгелер, қарындастар, мына бүгін сол кешені себепкер болған акамдың 70 жылдық юбилейін көріп жатқанбыз. Мен біріншіден акам менен жеңеме шындай солық, ұзын өмір, şu юбилейсінде дайым тыныштық, бала шақасын менен тыныш болып, şu біздің туғандарды biriktirip Burvatan ile biriktirip kelgen, uşul biriktirip kelgen ahırga sen biriktirip tuğanlardı. Жақсылық күндерде, тойларда, ушундай юбилейлерде дайыма ойнап koyup жүрө бериңиздер, барыңыздар. Aka, эми 70 жашты
Oşa 80'den sekirip 90'dan tağlanıp 100'ge kirip oylanıp görüngüz ekan. Altın korganda taraf, altın korganda. Bugünkü gün öte gün quvonchli kun. Barыңызlarga cho'ng rahmat kelganingizlarga. Ikkinchidan mana shu jengam akam shu joyni dasturxon joyi bizni kutib olganingizlarga cho'ng rahmat aytaman. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, hech qachon xoribangizlar, o'ribangizlar, yaxshi yuraveringizlar. Qolaversa, mana shunday kunlarni ko'p o'tkiraylik. Xudomandiq Alloh taolo umr bersa, barini o'tkiramiz, bariga yetishamiz. Xudo xolasa tinch omonlikda ko'rishingiz nasib etsin, barcha bo'lsin. Amin. Bizden ona kalalarda aytdı. Özümüz altı bir tuğanız. Bitta karındaşım var. Bak şöyle. Aşağı altı bir tuğanı da biriktirgen madde altta kendim var mı? Juda kelindirge iğnet takam. Hey şular var mükemmel girip. Nasıl altta kendim var? Bitta karındaşım var. Zor akam. Pakistan'ın hizmetleri bitta köye bulamam. Kudağa karşı, bağıra karşıdır. Yani bana sınıfıp beni sıyırıp şu mükemmel kendinlerini keptir. Ben ne dedim? Dağınır canlı bunlara. Rahmet etsem. Yüzüler benden tek boğula, aman boğula. Papanın yokuda dağla. Barakası versin. Şunday bir meseleге bakın nasıl tutun Kuda kalırsa. Bu ertele gelir. Kuda kalırsa. Bırak Allah Teala Tinchlikni bersa har kim o'z maqsadiga yetadi Xudo xolasa. Biroq ko'ngilni to'g'ri qilish kerak. Ko'ngilni to'g'ri qilib, maqsadni to'g'ri qilsa, har bir odam o'shaga yetishaveradi. Xudo xolasa. Maqsadni to'g'ri qilsa, ko'ngilni to'g'ri olish kerak. G'iybatchilik haligidagining hech qanday zarari bo'lsa bo'lib, foydasi bo'ladi-da, Xudo xolasa. Baringizlarga rahmat. Xudoga shukr. Ya xush kelmadingiz, hadi bu qolib